Sorry Pak, sorry. Yo ngenteni toh. Yo, sorry yo. Buru kemana ini? Oke, ini gas buru arah ngetan cari. Kondisi rada ngelek lagi. Untuk perbaiki yo. Oke, berangkat. Anggota sangat banyak ini. Sampai lokasi. Kira semua saya. Nanti tiba ini. Wes tim anu telah kembali lawasan ngeri. Wes mantap. Cekuli. Regul iso iki. Ya. Isi kadang Isi kulira. Yang tumbuhan kong ini jari. Besura. Siap. Hasil. Opo? Terpantau regul mah mlebu ning gorong-gorong omahe wong sam-sam. Ning kono kae lho. Yo. Oh. Muga wijek iki tunggale. Urung. Dekan lagi. Asik. Lagi satu toh? Dari yo. Patakit kiri. Obahmu sekali kan. Gandreng isan. Ayo. Wah, hati-hati ya. Cuma sih colongannya. Wah, aramu gasar. Munggah sih ter. Yo wis, lha mesti munggah rono lho. Wes, aku nindangak kuwi lho. Kena wing paku isor lho. Jaskala. Kena. Woi. Mantap. Oke lah, sikat lah. Mantap tuh. Weh, gede. Jadi kira kilo. Kira. Weh, berapa Sikat lah. Bisa. Sampai dengan kamu loh, Bel. Oh. Sebetulnya mah jane kono kok. Kira-kira kok kono mau. Arep tak tekel. Kok nang sarung sik? Sokok arep dicokoki. Sampai lho. Ngomong anjir kono. Jemane. Mulai marah. Depan mata lho. Wis kena lho, Cah. Wis kena lho. Ora ndek meneh kene ta buntute kita arep tak cekel lho, tak kira-kira kok kono. Kowe mundur ae, Ris, kono, Ris. Kowe nek arah metune kok ngono kuwi lho, grumbul kuwi lho. Coleng.
Kena. Coba nek Cel. Epel, tak anu. Kena gulung. Siap. Kena urung cak. Cok nek. Ngetan. Kena. Karena anu. Endi? Kita urung. Itu. Tidak cak. Itu cok. Woi. Kena cak. Sikat. Cek gula itu cak. Woi, mantap. Wis ra iso balik. Gerasu ijen lho ngene iki, Bro. Siap. Apa Pak? Ya, Bos. Apa? Kira engkelan. Oke, mantap. Engkel Jangan lupa apa, Ri? Jangan lupa subscribe Channelnya apa? Petualang Boyolali. Oke, masuk. Mantap. Bro, gur golek kok ngene iki lho. Oke, masuk. Oke. Wis tok. Turut. Nurut. Iya. Paske. Iki tan. Kita. Hei. Tuh. Siap, mantap. Oke, baik. Oke, mantap. Jangan lupa subscribe dan like. Dan akhirnya ada ke rumah. Poinnya lho. Tikus apa dhewe ra? Endi sing mari. Oke, pemain yo sintine kuwi. Jangan lupa anu kayak biasa nih. Kata tarik ini. Tikus kok tak gede sampe ini. Apa, Dik? Tikus werak. Kok kira moto wong padang. Tikus werak, Dik. Ya bedene sak padha hak tirik. Ben kaya to regolno. Oke, sampai rumah. Wis padha wong papong. Aku ra melu. Padha, ra enak dikilek. Jangan lupa apa, Ri?